Ndabasuhuje kandi mbifurije ibihe byiza kuri mwese mudukurikiranira hafi abakunzi ba Masepa One TV. Uyu munsi turi mu Minembwe mu Madegu, imbere ya kamera turi kumwe na Fande Rugabo, tukiwa pamoja na mtetezi wa askari pia raia PC Mavugo, kugira ngo tuze kuganira kubiri kubera muri aka karere. Mwiriwe banyakubahwa. Mwiriwe. Uyu munsi turi mu Minembwe, uyu munsi byaba bimeze gute muri aka karere? Minembwe tuvyutse ku isasu kuko bihora, amadrone, amasasu yo hasi, amabomba, amasokoi, amaeskati, byose takataka zose leta yahagurukije biba biri mu Minembwe. Ivyo nivyo bihavugirwa, nta kindi kintu, nta yindi ndirimbo ikaterera, kuko bisanzwe kuva ku munsi w'ejo bundi ibitero multiplier cyane ku butaka, aho aduyi yateye uruhande rwa Bidegu, turarwana inshuro nyinshi muri Ruhinamavi. Nyuma yaho ngaho bateye Karingi, ejo twirirwa turwana muri Karingi, uno munsi twavyutse turwana Gakenke, turasubira mu mugoroba mu gihe cy'igicamunsi turasubira turwana Karingi. No kuvuga ngo Minembwe irimo isasu n'amabomba menshi, abaturage benshi bahamutse, abandi bahunze, kugeza ubwo amabomba hayava iyo baheba duterera akaza kinjira muri centre ya Minembwe. Kubera izo mpamvu zituma abaturage bamwe bagize ubwoba, mu gihe bene uyu nguyu bumva yuko adashoboye kwihangana no muri centre ya Minembwe arimo ahunga. Ariko ubwo duhe tuvugana nawe turacari muri Minembwe, kandi yeneho turacazirimo. Gakenke turacayirimo, harimo abarimo babesha ngo za Gakenke zafashwe kwa barabona, ngo Mwasinga hehe, ikinyoma. Ababesha yuko ngo mu Banyenganje hafashwe, ikinyoma. Ababesha yuko Irundu mu Bagizi hafashwe, ikinyoma. Turacafunze, duhagaze neza, turi muri Minembwe naho muri centre ho activité ni yose. Ushaka kugenda kinjira muri centre ukabona abaturage uko babazunguka bagenda, bitabuza uhunga. Wumva yuko yagize ubwoba rwose guhunga, kandi guhunga amasasu, guhunga amabombo, guhunga indege ni bisanzwe mu gihe cy'intambara. Ibyo nibyo nababwira birimo bibera muri Minembwe. PC Mavugo, imekuwa ikisemekana kwamba FRDC imeingia Minembwe Centre. Kwa sasa biko aje PC Mavugo? Leo iko tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2026. Unajua wale wa FRDC ndio maana ulisikiaka rais wao waita Makulushara wanachukua video ya zamani wakati walikuwa kama Minembwe, kisha wanakuambia biso yo na kati ya Minembwe Centre. Watu ambao wako Minembwe saa hizi ni sisi, ni Twirwaneho ndeko Minembwe, ni jeshi la General Chef d'Etat Major Charles Sematama ndio kwa Minembwe. Mimi sina mambo mingi ambayo nitaongea, lakini nataka mtangazaji uende msantre, uende mafasi yote ukamate video, kwa sababu tuko kwa kazi. Unajua kama adui iko napenda tupe mabomu juu ya manyumba ya raia, kuumiza raia, kama vile kisha unafanya masehemu zingine kwa kukimbiza raia. Lakini MRDP Twirwaneho, askari ambao linaongozwa na General Charles Sematama bado wako Minembwe na hawatatoka Minembwe, wataendelea na kuhakikisha usalama wa raia. Maana yake mtaendelea kuchunga raia na mali yake? Tutachunga raia na mali yake hadi damu yetu ya mwisho. Fande Rugabo, ubu nanone umwanzi muhanganye sinzi aho yaba ahagarariye kuri none, byaba bimeze bite? Umwanzi duhanganye ku ruhande rwa Gakenke ahagarariye imbere yo kwa Rutaganda, ahantu ku ndake za FRDC zabaga mbere. Aho ngaho niho umwanzi ahagaze kuri urwo ruhande rwa Gakenke. Ku ruhande rwa Karingi ahagaze kwa Nyasanduka na ruguru mu mihana yo kwa Rwaganje. Ku ruhande rwa Bidego ari daboro hariya muri Ruhinamavi, arahirizwa gusa na za drone, akagaragaza aho abasirikari bake, ariko mu ijoro agapuringana bagahunga, abacu bagira ngo barayizamuka drone zikabarasa. Naho ari hirya mu gice ca Bidego. Rero abavuga ngo za Rundu n'ahandi ivyo byose ni binyoma. Aho niho adeo yahagaze, ariko dukomeje dufunga, dukomeje twirwanaho, dukomeje turinda umutekano w'abaturage bacu, tukaba muri Minembwe tukiyirimo kugeza izi saha. Barya bose biri bakora chantage yo kubesha no kuvuga ivyo bumva bashaka, bazana amafoto ya kera yo mu Minembwe bakashiraho ngo nayo ubu nyine ngo bazalendo bageze mu Minembwe, ni binyoma. Turayituye tuyirimo, tuzorwana, ntabwo dufite kugivinga up, tuzobivamo, tuzokomeza turwana kugeza ku munota wa nyuma. Tuzotsinda, nimba tutanatsinze tuzopfana n'abaturage bacu. Iyo niyo slogan yacu. Murakoze cyane Fande.
Ok. Nous sommes le 16 juin 2026. Moi, c'est Pissi Mavugo depuis Minembwe. Chers compatriotes, ce que je voulais vous parler, présentement, il est 17h03. Les éléments du général Charles Sematama sont toujours à Minembwe. Je vous mets en témoin, caméraman. Est-ce que tu peux filmer la maison, ceux qui maîtrisent bien Minembwe? Oui. Vous voyez? La population est là. La population est là. La population est en train de vaquer à leur occupation. La situation est sous contrôle de MRDP Bar Twirwaneho. À l'heure où je vous parle, moi c'est Pissi Mavugo. Bande kona biso bakangole nazo ebisa bino, ba clochard batika okosa bino. Bazozo ba video ya kala. Tango bazaki na Minembwe, babandi okosa bino kilozana ba Minembwe. Na minito nazo solo na bino. Le 16 juin 2026. Les éléments du général chef d'état-major Charles Sematama sont toujours à Minembwe. Twirwaneho bado iko Minembwe na tuko Minembwe na tutatoka na tutahakikisha tunapigana na tunaproteger raia yetu hadi damu ya mwisho. Tuko Minembwe. Asante bwana mtangazaji. Turi ni mu Minembwe mu Madegu uyu munsi ku minsi 16 kwezi kwa gatandatu 2026. Ndi kumwe n'abasaje baturiye aka karere ari nabo bashefu baramutswa aka karere. Rero ni mu gihe bivugwa ko FARDC yaba yinjiye mu Madegu. Reka tuganire n'aba basaza baze kubitubwiraho neza. Mwiriwe abasaza. Mwiriwe neza munyamakuru. Bimeze gute mu Minembwe ubu nyine kuri aya masaha? Mu Minembwe ni amahoro kabisa ya Nyagasani, turi mu Minembwe ni amahoro. Uyu munsi ko biravugwa ko FARDC na abazalendo n'interahamwe n'ingabo z'u Burundi ziri mu Madegu arizo zigenzura umutekano hano. Byaba bimeze gute? Ibinyoma. Ibitero byo byabaye za Karingi bigera mu Irundu ariko byasubijwe inyuma. Ariko ntabyageze mu Minembwe mu Madegu. Reka twumve ejo chef Semahoro yabivugaho nawe. Turagushimiye munyamakuru. Ayo ni amakuru y'ibihuha. Mu Minembwe abantu baracatuye kurya bameze. Ariko nyine intambara Irundu iriya hirya za Karingi za Gakenke ariko naho bafungiwe n'abari baje baturutse iriya za Gitave babashubijeyo, twumvise ko babagejeje mu Karingi. Ariko abantu baraho hari ubwoba, ariko nta duyi wageze hano mu Madegu, nta FARDC ihari, nta Barundi bahari, nta bazalendo bahari, hari batwirwaneho nibo bari hano mu Madegu. Abo bantu bavuze ayo makuru, ibyo ni ibihuha, ni amakuru y'iterabwoba kandi yo kubeshya. Nkatwe abayobozi ntituza tubeshya, uko niko bikimeze mu karere ka hano mu Minembwe. Urakoze. Societe civile ubu abaturage bimeze gute muri aka karere kabereyemo intambara uyu munsi ziremereye? Intego yanyu yo kutubaza muza mutubaza kandi namwe turi kumwe mu birori ngo ari ukugira ngo tubahamirize bumva amajwi yacu banabone n'amashusho yacu. Intambara irahari, imaze igihe, imaze imyaka 9 ishaka kwigarurira Minembwe yose, ariko ntibyakunze, ntibizanakunda kuko abashaka kutwica no kudutsemba izo ngabo z'u Burundi na FARDC n'abazalendo n'abamayimayi bakoresheje uburyo bushoboka bwose. Intambara hano ngira ngo wayitekereza ko ndaho niri kubera muri Iran ku mpamvu z'uko intwaro zikoreshwa muri kano karere nta bundi twigeze kuzuba. Ni drone, ni Sukhoi, ni za Morche 70, ni za zirya mbunde zose muzi zirimbura, zikomeje gusenya amazu Irundu. Ariko uko bavuye kubabwira turi hano muri centre, n'ubu dore amasaha ageze, ubu tugiye gutaha dusubire mu ngo. Ariko rero urugamba rurahari, tuzarwana kandi tuzatsinda. N'abadutekereza kutumara ntibizakunda. Turi kumwe na perezida w'aborozi Rubibi. Iki kintu urakivuga iki bwana perezida, ko bavuga ngo FARDC iri mu Minembwe? Banzu hindukiza kamera urebe n'abana bakiri aha ngaha ntaho baraje.
ndagira ngo urababonye ko abo n'abana nabo bari muri santere. Dushingiye ku makuru yavuzwe muri kino gitondo cy'uko intambara yaremereye muri aka karere, twaje nk'abantu b'abasaje ngo reka tugere muri santere ya Minembwe turebe uko hameze. Erezema ko ariho duhagaze n'abahaye babona amashusho yaho niho turi. Turashima Imana ko hiriwe hatuje hatekanye muri santere, kandi n'ubu turacyahari. Nawe ubwaho umunyamakuru duhuye turiko dutaha dusubira mu mihiri wacu iyo twaje tuva. Intambara irahari ko bagenzi banje bavuye kuyivuga, iri muri axe za Karingi n'Irundu n'uruhande rw'Igakenge. Ariko nimba hari abo batanze inkuru zivuga ko santere yabaye vide yavuyemo abantu yagize ite, ibyo ni ibinyoma. Ubu niho tukiri, ngizo za moto ngaba abana bacyariko batambuka, abantu bose bisanzwe. Tukumva ko rero aho abantu bari bagomba bose kwambarira urugamba, bakumva ko bagomba gukora igishoboka kugira ngo urugamba ruzagira aho ruhagararira. Murakoze cyane abasaza kuduhamiriza ko mukiri muri Minembwe. Murakoze namwe umunyamakuru.